O, kakva zanimljiva trgovina. Da, vidimo. Očito je da tamo ima nešto magično i zanimljivo. U redu. Hajdemo unutra. Kako je ovdje zabavno! Kako zanimljivo! Sve te čarobne stvari! Pogledaj sve! Što je to? Čarobna knjiga! Kako super. Čekaj, što? Zatvori to. Što je to? U redu, da vidimo. Vau, vrlo zanimljivo. Što se događa? Nemoj otvarati sef. Čaroban je. Pa, moji klijenti su otišli. Gdje smo? Što je to? Wow, zanimljivi sefovi. Ja ću prvi otvorit. Očito je nešto vrlo zanimljivo. Kako odvratno. To su crveni lukovi. Ne želim ga jesti. Hajde, barem pokušaj. Ne mogu to učiniti, ali moram. U redu, ugrizt ću, kakav grozan okus. Kako si ti nesretan, ali mi imamo sreće. Počet ću plakati. Moja šminka će se razmazati. Ne! Pa, kako je to učinila? Pitam se što imam. Kakva radost! Prekrasno! Nevjerojatno, Twix! Skini omot i pojedimo ga s užitkom. Prvo ću uzeti jedan štapić. Ne. Neću dijeliti. Pa ne, ti imaš svoje. U redu? Što imam? Kakav divan uređaj. Izgleda kao čarobni pištolj. Kaže da je pričvršćen ovdje. Vrlo zanimljivo. Što je to? Što se događa s mojim lukom? Što? Zašto sada imam dva? Žao mi je. Ups. Imam sjajnu ideju. Jedna čokoladica je dobra, ali nije tako dobra kao dvije. To je tako super. Volim Twix. Pojest ću cijelu planinu njih, progutati ove bombone i ne ostaviti ni mrvicu. I mislim da sam također shvatila što ću učiniti. Pritisnut ću gumb i... Ne, nemoj! Gledaj, uspjelo je. Imam ga. Sada imam neke prijateljice. Bok, cure. Hej, to je jednostavno briljantno. Da, podijelila sam svoje lukove. Hajde. Hajde da jedemo, cure. Ovo je stvarno dobra ideja. Hajde. Odvratno. Ne mogu više ovo raditi. Hej, neka otvorim svoj sef. Biće zanimljivo. Vau, slatki marshmallows. Da, to ću jesti. Baš sam sretan. Daj nam to, molim te. Je li to ono što želiš? Da. Ne, naravno da ne. Pojest ću cijelu vrećicu sama. Tako su ukusni. Zaboravi. Nemoj me častiti. Kako god, da vidimo. Što? Ne, imam užasno ljut napitak. U redu, bit ću hrabar. Gorim, kakva noćna mora, dišem vatru. Kakav užas, ali imam ideju. Sad ću staviti marshmallove na štap i ispeći. Ovo će biti puno bolje. Da, volim pečene marshmallove. Ispadaju puno bolje. Marshmallovi imaju okus po vatri. Wow, i još jedna porcija. Vrlo je zanimljivo. Što imam unutra? Što je to? Ne. U redu. Mislim da znam što trebam učiniti. To je čarobna glava i imam... što imam? Čekaj, što? Tu je voda. Znam. Možemo ga zapravo iskoristiti da pomognemo prijatelju. Hajdemo to učiniti. Hvala puno. Ali ostao sam bez pečenih marshmallova.
Ovaj put dopusti mi da ga prvo otvorim. Ukusan i sladak kornet sladoleda. Wow, kuglice su tako lijepe i šarene. Prvo ću pojest plavu. Oh da, prekrasan okus. Oh, molim te, daj nam malo sladoleda. Ne želim gubiti vrijeme, pa da vidimo. Ovo je hrana za mačke. Oh, odvratno. Odvratno je, ali eto. Hvala ti. Što da sada radim? Trebam li pojesti ovu odvratnu hranu za mačke? Uf, nepodnošljivo je jesti to. Uf. U redu, bolje otvori svoj sef. U redu, otvorit ću svoj sef. Ovdje imam 3D olovku. Vrlo zanimljivo. Piše magija, što znači da je olovka čarobna. Što bih trebao nacrtati? Aha, sladoled, točno. Toliko sam ga želio. Kornet i nekoliko kuglica. Wow, sada ću jesti. Moj sladoled je pravi. Wow, olovka je stvarno čarobna. To je tako cool i ja želim nešto napraviti. Naravno, nacrtat ću mačku. Uostalom, kome drugome bih trebao dati ovu hranu. Nacrtat ću vrlo slatku macu. Posao je gotov i ja sam to napravio. Hura! Pa maco, uživaj! Da, odlično ti ide. Hej cure, sada otvaram sef. Ja ću bit prva. Očito je nešto ukusno. O da, sviđa mi se. Ovo su marmeladne oči. Ne, ovo je samo za mene. Neću nikome dat komad. Oh, kako mogu jest s ovim štepićima? Nemoguće je. Što god, pokušat ću. Dobro, pažljivo, nježno, još malo i... O ne. Hajde, pomoći ću ti. O, kakva si ti ljepotica. Zaljubljen sam. Molim te, daj mi ovo marmeladno oko i nahrani me. To je jednostavno sjajno. Volim. Hej, probudi se. Što radiš? To je čudno. O čovječe, Uzmi štapiće, da vidimo što imam. Oh ne, to su grozni žohari. Gubim svijest. O, ustani! Moraš to i onako učiniti. Ali su grozni. Možda će ti štapići pomoći. Naravno, malo je vjerojatno, ali mislim da će mi nekako malo pomoći. U redu. O moj Bože, upravo sam pojeo žohara. Odvratno. Kakav užas. Brzo otvori svoje. Otvorit ću ga sada. Dobro, što je unutra? oh, moji dragi kupci, nisu kupili... Čekaj, što? O, hure! Opet smo ovdje. Drago mi je što te vidim. Hvala puno. Vaša trgovina je sjajna. U redu, bok. O, dečko, sretno. Zatvorit ću sef. Dakle, gdje bih trebao početi? Napravimo prvi sladoled. Volim vaniliju i malo marmelade. Mislim da će ova kombinacija biti fantastična. Miješam, sladoled je spreman. Ostaje samo uliti ga u stroj. I želim malo eksplodirajućeg karamela. Dakle, ovaj ukusni kornet je spreman. Idemo pripremiti sljedeći. Uzet ću sladoled od naranče, ali mnogima se zapravo sviđa. Oh, uzmimo ga, smrdljivi sir. Oh, nitko ga sigurno ne voli. Dobro, miješam ga. Grozno je. To je to. Nema potrebe mirisati. I samo staviti unutra. I naravno malo pilećih bataka. Izgleda smiješno. Kao rogovi. Pitam se koji ćemo dobiti? Djevojke, odlučimo. Koji uzimate? Sjajno. Nancy, uzmi najljepši. Wow, izgleda prekrasno. Sjajno.
i ima odličan okus. A ovo je eksplodirajući karamel. Wow, ne mogu više čekati. Izvadit ću svoj kornet. Što je ovo? Nancy, želiš li zamijeniti? Ne, pa dobro. Ideja. Ako ne želiš dijeliti, onda postoji razlog da ti pokvarim apetit. Pogledaj ove! Ne, Nancy, što radiš? Ne ima baš dobar okus. Zašto ga ne mogu ispljunuti? Ne mogu ga zadržati u ustima. Ne, nešto će se dogoditi. Žao mi je, Nancy. To je bila moja omiljena torbica. Što bih sada trebala koristiti? Pa, što bih još mogao smisliti? Dobro, uzet ću sladoled od jagode. Iz nekog razloga djeca ga vole. I malo crvenog mesa. Pomiješajmo to. U redu. Ulijemo našu smjesu za sladoled u stroj, u kornet i posipamo s malo ribica ovdje. Bit će u redu. Smrdi grozno, ali dobro. Izgleda zastrašujuće, dobro napravljeno. Idemo dalje. Uzet ću sladoled od limete. Ima lepu svježu boju. I te bodlje. Uzet ću kaktus, ali prvo uklonimo bodlje da zapravo ne bude opasan. Stavite ga u blender, uključite ga i sve je spremno. Sada ga ulijevamo u našu mašinu u kornet i izgleda zanimljivo. Bodlje. Stavimo ih na vrh. Sada možeš probati. Koji ćeš sladoled uzeti? Annie, izaberi. Ne? Onda možda Nancy može pomoći. Savršeno. Ili možda ne. Hura. Ako Nancy ima strašan, onda ću ja sigurno imati ukusan. Ali ne izgleda tako. Nancy, hajde! Želiš li to? Ma daj, Annie. Nije uvijek samo ukusni sladoled. Čini se da će jezik dugo boljeti. Nancy, čemu se smiješ? Jesi li već probala svoj sladoled od ribe? Anijen sladoled je loš, ali tvoj nije ništa bolji. Da, znam, ne želim ni gledati. Sve te male glave. Tu je nešto mesnato. Zašto je ovdje meso? Ne mogu to progutati. Mislim da je Anijino lice u nevolji. Dakle, još uvijek imam nekoliko ideja. Uzet ću svoj omiljeni sladoled od vanilije u blender i brokulu. Čak izgleda čudno. Zašto ljudi jedu ovo? Spremno. Uliću ovu smjesu u stroj. A onda moj kornet za vafle. U redu, izgleda zapravo prekrasno. Super, dodaj malo šarenih mrvica na vrh, imat ćemo jaja. Eto ga, nastavimo. Što će se dogoditi sljedeće? Moj omiljeni sladoled od limete. Nisam dugo napravila ništa ukusno, pa ćemo staviti malo Skittlesa unutra i pomiješati. Spremno! Kakva prekrasna ružičasta boja. Idemo to uliti. Mislim da će marmelade ovdje dobro doći. Savršeno! Tko će biti prvi? Annie, želiš li ti? Annie, molim te? U redu. Hajde, koji kornet želiš? Wow, ima odličan okus. A ti marmeladni crvići, probajmo ih sladoledom. Wow, ovo je najukusniji sladoled danas. Tako je dobro. Potpuno sam sretna. Nancy, sada je tvoj red. I ja bih trebala imati sreće. Zašto imam jaja na svom kornetu? Kako to pojesti? Očigledno ću morati. Samo mali zalogaj, samo ću zaboraviti na jaja. To je odvratno. Ne želim to raditi. U redu, mogu to podnijeti. Ili ne, ble. Nancy, prestani to ispljuvati. Bok, djevojke, napravit ću vam bombastičan sladoled, kuglica vašeg omiljenog vanilija, malo čokoladnih kuglica i uključujem.
Ulitit ću smjesu u stroj. A sada ćemo staviti malo posipa na vrh. Super! Oreo keksi! To će ga učiniti još boljim. Zatim, opet moj omiljeni sladoled od vanilije i malo luka. Da, oni će sigurno pokvariti moj sladoled od vanilije, ali učinimo to za izazov. Spremno. Ulijevam u stroj. Ne zaboravi na kornet. I malo posipa. Ah, ti mali hobotnice. Fuj! Pa, hvala ti Ted na tvojim prekrasnim kornetima. Tko će biti prvi? Nancy? U redu. Bilo? Čemu se smiješ? Uzmi svoj kornet uskoro. Probajmo ga. Kako je ukusan. Čokoladni sladoled i Oreo. Što bi moglo biti savršenije? O, Anjeno je tako ukusno, ali što je sa mnom? To je grozno. Također užasno smrdi. Oh, moram to pojesti. Pokušajmo hobotnicu. Ima okus kao da pijem vodu iz mora. Što je sa sladoledom? Također užasno. Wow, Nancy, nisam znala da to možeš. Wow. Oh. Da, to se očekivalo. Dakle, ostali su zadnji korneti. Što da uzmem? Idemo s ovim. Koristit ću malo pasty za zube, menta i pasta za zube. Da, nećeš morati prati zube neko vrijeme. Miješam to. Spremno! Ulijevam u stroj. Stavi u kornet. A najteže su šarene mrvice. Koristit ću malo mentosa. Savršeno za sladoled od mente. Sada malo limunovog sladoleda. I ne znaju svi što je to, ali ovo je malo kiselosti. Obavit će svoj posao. Ulijmo to u stroj. Naravno kornet. A za posip, kiseli bomboni, savršeno odgovara. Njihovo lice će pocrvenjeti. U redu, vrijeme je da probamo. Sladoled izgleda odlično. Tko želi biti prvi? Želite li ići zajedno? Super, hajde cure. Kako ti se sviđa? Što je s vašim licima? Vidim da se Nancy svidjelo, ali je nekako previše kiselo. Što je s Annie? U redu, da vidimo. Izgleda odlično. Oh, da. Bez ikakvih ali dobro je. To je menta. Oh, čekaj. Nešto nije u redu. Imam super ledeni dah. Dakle, ne znam više što smislit, pa ću uzeti žlicu sladoleda od karamela i dodat vrući tabasco umak. Idemo na to. Spremni. Kao i obično, stroj, kornet i malo posipa. Neka posip bude ljuta crvena paprika. Odlično se slaže s tabaskom. Idemo dalje. Želim ponovno koristiti sladoled od jagode i dodati mu malo lubenice. Oh, tako je ukusno. Miješamo. Spremno. Ulijmo ovu voćnu smjesu u stroj. I malo žvakaće gume na vrh. Haba baba, bit će super. Ko će prvi? Annie? Hajde. Ovaj sladoled izgleda super. Reci nam, je li ukusan? Da, možeš puhat balone s ovom gumom. Super! Ovo je prava sreća. Oh, Nancy, budi pažljivija sljedeći put. U redu, probaj svoje. Pa, što je ovo? Izgleda zastrašujuće. Usta mi gore! Oh, ne. Tede, što si stavio u kornet? Nancy je postala zmaj! Požuri i spasi je. Oh, hura, bio je aparat za gašenje požara. Nancy, kako se osjećaš? Pa, bili ste sjajni. Je li vam se svi...